Chairman Kamsing Bay ahin pen rong kerahem kang pupon. BJP government karbiang long along nang kachari pen ajok. Inglong arlok along sitami pinang an kachingthur asai ki claim thek ponlo. Lason silakha Kre Troxy number Socheng Denta constituency ke parlo hidiso Sikari Bay arong along pine arkoy acheklu inkoresi arni KCEM sangpi kachirong pipi hidiso radaphan kaching hon thepar pik penajok rong aphan rong ker karklia sai hem pipon penajok pini Socheng Denta BJP Mandal Maipu Sarkam Singh Bay hin pen pangso hem kangpupon Lason si pini Sikari Bay arong along rong group kimisen jiaphan mateki so kiun e rong along kavidet jiaphan rong ker karklia jai mek pidopon lapen rong asar lapen rong arata tumpen em sang pikachirong bipi aphan kachuru pipajirpon tangte rong arat alam thele arjupon sinang Socheng Denta pen Ravikramsa news text report P News 7 non birdang tonpen arjita Siti solong sampai nampak tanglo, hasta sampai kim. Kita ngeteng lo, kita sub dolang finishing dolang, wasila sob from care bet lo pelutan te aku. Kucot laso kepatang kontuji kalar salar kedua betul dolang, laso bahaya hui kami kepatang konja kalau pemilih pestami sudah pen kalau ditumpan tanpa cini po, pasti pilih labang so arong care set, masih ada arong aparman lo, masih alang ditum kedua bi tan oke tumpan nang baru idun mate nang kecil dondun labang so pan nilihin pesta me akhir jume ipon kasi nili pini labang so ahem pongker set po inaugurate pon lo kasi ilitum abaido wangji pulo amat alang li kapre kam dukop se ni panse di 22 baisa nang toy se ni pini dalam ni pon lo pena arong ker ta pini mana kasi pini di labang so akhirnya impupon ipo pon arong naman tapi alang pong alang thi Talo. Ala. Kang mo beda deh. Ni ko ba? Inggoy po. Anak lang lam ni. Kana news long kipur te long. Nanti pini nang labang tu rong ker asa ahem long inaugurate ko na lang. Rongker aset ladak ini hidiso Sikari Berong ini masih kangpu pini masih karki kilo lapen laso hormu bang jitu BJP sarkar lapen ilitum Prime Minister Narendra Modi ji akang hon Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma akang hon Karbi Anglong Chief Executive Members Karbi Anglong Autonomous Council CEM Sartuliram Ronghang alang liakang hon lapen ladak 17 number Socheng Denta ili tumi citoidun a representative local MEC mate EM kachirong pipi baido akang hon pini ladak hidiso long ang sitame pini sarkar ahin pen nang pajir labang so ahem pini kupon long lo lasi ning sam lo kadobe arat tumta ning kang sam dolo lasi puthot non ke wangji aiski momukata dopig lang ching tonring dolang lapen la biggest atoma panji tu 10 lakh labang so lakep labang so la local committee area antang area long la konane kalvara ve konane langhe ave konane towar tu sengravel ke thok o lai hui amen pen pini la sitame ili to mana kang hon BJP sarkar akang hon pen pini atangkata nangli lo la pen akam ta penan claim lo 75% Socheng Denta bang claim pon lo another 25% bang dolang sitame la sta ching pon bom lo lasi alang litumpan churu re une churu nangji lasi nilihin pen alang litumpan suri akadom tak pajero lapen ke ansusi ke wangji election tame alang litum highway ko pe litum chipa highway unpo pusi nilining the lapen lansi nilihin pen thanpon parikla Nanti nang la itulah rong ker set nang le tomhan la EM angki kace rong pipi baido la labang so hawar kan kace hon pen kipi pona puhat nang lihen pen puponik na tumar julo melo ni tumahin ladak Sikari Berong
rata tum anta pineng pen an ke la so hem rong ke hem nang pilu pusi rata tum ta ningkang sam dolo la pen si pineng ta an so se ni tum rata chitong la ningkan bang ke ni tum rata tum ta la po an chitong u un e si alang li kachi rong pipi iema nang pitul na phanang pilo mix sian la ke noi prang ta ni tum an so se si ni tum rat da ta chitodun po ako ni li tum bang ke da hidisora ta bang ke arong sar pen le mesen no pulte ni rata so an bang ke kai ka mix sian ni tum bang akili gawe ni tum ke la phansi nong puta iem hansi ni tum jog pe la bai do phansi puta si ni lam thai ke la phansi ri ni ngang sam la Pini nang le tum la rong ker kalkuli ya puthak nang le kacing do le te. no kar ka ke hita hadi hok pe lo na tum media lo sar tu wang lo ni tum pini rong ker ka do ka ve ta me than thili da mix sen mut mokan ka do ka ve kar ki phiyo ta me sen longri long pada anta mix sen ape ni tum da hidiso sikari be arong ker ke pudam te ni tum penang bang si ke me thu luma walam pen hemrit ka do we pen chima thadap pulote Asia par hem anta nil tum non chilangi glong lo la se rata tum anta ningang sam do iglo pen kar kli phijo than thili longri long patame mix sen humut mukanta ko ansalo nil gi rong sar man alam thani ni tum hidi so sigari be rong pan ke la diuri alam diuri hin bele na tum arju pona than thili longri long padamen ke diuri long pathani na arnom Pini nali tum lam the siwes tame sikari be rong ke putha kalam karjupon lam the siwes tame ni linang than po ini arong ke bang ke la puhen lo bumut mukan ka do ka we chidi china pa we bi sitame ki mit me we la pen ke biakan sitame srimret sido la pen ke chonong chusim inglongar lok kintu king rong ai hi ki pon sitame long hong ang thin sitame amut keng pik la pen ke amut teng chu la si prisam prisima phan lo la si long riamen ke la puhen lo la dag ni tum sikari bierong isi charchung charcha ka thana bang ke than bang ka charchung bang ke prilu lo e than lo ang jog lo e than la pen kudo lo la pen ke kreng rem lo jar lab lo la pen ke arnam pharu lo la pen ke thri lang su lo la pen ke tereng lang su lo la pen ke hemphu mukrang rasingya pon lo chonong chu simai i pon lo la pen ke longri longpat ka phuria bang pu theng che ka ma pon lo la pen ke isi murti pu dut la murti ta pon lo athe la ke rat dat ki bi ki thi theng lang ke dam lo han ke dam la pen ke chelu ching thi ke dam muther duna hab duna mate theng lo ke dam long ar kiang den do duna pusi theng che ke mata pon lo la pen ke murti ta pon lo la pen ke amut akan dami pik la sipini nili tum hidiso sikari berong arong kerke nili lam thegelan sington ko